Ama watu wanafikiri ni Mungu anakaa katika black spots, mahali damu inamwagika ya magari zikigongana. Ama ni Mungu anakaa kule ndege zikiwaka moto kama ile imewaka moto kule yani wakimbia mbinguni kule, wanaambiwa na wahubiri wanaenda wakifa. Ninyi mlikuweko na story ya Sakahola. Sakahola watu walidanganywa ya kwamba wanaweza kuenda mbinguni kwa haraka, wakamuone Mungu kwa haraka, waache kukula. Vijana wengi wanajitoa uhai kwa sababu tabu zimewazidi hapa duniani, wanataka wakimbie mbinguni kabla ya wakati. Hata anaposema ya next, hakwambia next ya kidhani ni shinda anaenda kukula. Amedanganywa anaenda mbinguni. Amedanganywa anaenda mbinguni. Sasa kama anaenda mbinguni, ni kwa nini asinjiue? Ni kwa nini asinjitupe pale anataka kujitupa? Ni kwa nini asikule sumu? Na njia yake anataka tu njia rahisi ya kufa. Anataka njia rahisi ya kufa waende mbinguni. Tunaenda kwa mchanga. Mahali Danieli alisema Yesu atakapokunja. Nimewaambia ukweli. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Yeye alikuwa muuaji, na tangu mwanzo Petro alizungumzia ako na ajenda moja peke yake. Kuweni na kiasi na kuomba. Petro akasema katika Petro, mshtaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye zunguka, ana ajenda ingine hapa duniani isipokuwa kuona uhai wako umekuacha, isipokuwa abadilishe